Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bugi Story Channel. Dan tentu video kali ini berbeda lagi dengan video kemarin Sapo, karena jalurnya Mas Sapoda. Seperti apa videonya?
Makadami mengi amboku ajak muku matuai indok nayanu nasabah indok nayanu magalak mapasilapak na magalak malaindra si kokong alalui ko perasi desi senangka nawajai si tokong ranari papalu kadiwi lari ko isinga ima dari kei makadami bengi amboku ajak muku matuai indok nayanu nasabah indok nayanu magalak mapasilapak na magalak malaindra indok nayanu magalak mapasilapak la magalak malaindra
gas, lolos. Wah.